nyuma y'uko abo bazarendo bashatse kwirukana abacanshuro intwaro bari bazanye makobola hano hafi na mu bice bya Baraka zikagikare biragaragara yuko bazanye drone bita kamikazi z'ubwiyahuzi kugira ngo zibafashe mu mirwano n'ubundi ibafasha no 23 imakobola. N'urugamba rukomeye muri Sud Kivu kuri Poezero, Mikarati, Fizi, Minembwe, Makobora ndetse n'Ibarakari imyiteguro ikomeye. Si ibyo gusa kandi muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 17/2026 operasiyo ikomeye irakomeje n'imirwano ikaze mu gace kahitwa Kinyankuku muri grupo Mabukombo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati ya M23 ndetse na Wazarendo mu buraruko bwa Kongo. Rero nkuko amakuru atandukanye ari guturuka kuri undercovers ndetse na local informers ahitwa Kahembe aremeza ko imirwano yatangiye agana mu masaha ya kare mu gitondo mu gihe abaturage batari batangiye ibikorwa byabo. Ibironi bikurikiye n'ubundi byari byabaye ku munsi wabanje kwa gatanu. Ivyo rero bikaba zaratumye abaturage benshi nabo uwo munsi birirwa ntacyo bakoze kuko batunguwe n'amasasu y'intwaro ziremereye yumvikanye mu bice bitandukanye. Amasasu atandukanye yaba y'intwaro ziremereye n'izoroheje yumvikanye mu kirere bituma abaturage benshi bahunga ingo zabo berekeza mu mashyamba no mu bindi bice babona ko bishobora kuba birimo umutekano kuruta ibindi. Abenshi muri baragaragaza ko bamaranye igihe kinini ubwoba n'inzara kubera intambara zikomeje kwiyongera muri aka gace. Amakuru ari guturuka kuri local informer ahitwa Kahembe ndetse n'ahitwa Kinyankuku aravuga ko imirwano itangijwe n'igeragezwa ryo kugenzura umuhanda n'utundi duce tw'ingirakamaro two muri Bukombo aho impande zombi zashaka kwigarurira ibice bifite akamaro mu bya gisirikare ndetse no mu bijyanye n'ubwikorezi. Mu gitondo ibikorwa by'ubucuruzi n'ubuhinzi bizahagaze burundu, amashuri ntiyafunguwe, amasoko yafunzwe kubera ubwoba bwo kwimirwano yakomeza ndetse n'uyu munsi biragaragara ko bitari buze gufungura. Kugeza ubu nta mibare iramenyekana iratangazwa yabaguye cyangwa bakomeretse, gusa undercovers ndetse na local informers baratubwira ko hari abantu batandukanye bagize ibibazo cyane cyane abasivili bahungabanyijwe n'amasasu yaturutse mu bice biri kurasirwamo akagwa mu ngo zabo. Abaturage bakomeje gusaba inzego zibishinzwe n'imiryango mpuzamahanga gufasha aba baturage imirwano igagarara kugira ngo abasivili bakomeze ubuzima bwabo ubere gukomeza kubaho mu bwoba mu bukene bukabije. Baragaragaza ko intambara zidasiba ziri gukurura ingaruka zikomeye muri Rucuru zikomeje gusenya ubuzima busanzwe no kongera ibibazo by'impunzi n'abahunga imbere mu gihugu. Ibiro bikaba bibaye mu gihe umutekano mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kuba muke nubwo hakomeje kugaragara amajwi asaba agahenge ndetse n'ibiganiro bigamije kugarura ituze. Ni mu gihe kandi local informers wacu Safari agiye kutubwira mu buryo bw'iramvuye biri kubera muri Sud Kivu mu bice bitandukanye aho bigaragara ndetse dufite n'ibimenyetso ko n'ubundi ruzinditse rwambikana. Bwana Safari waramutse neza? Mwaramutse. Kugeza ubu Bwana Safari bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ni ibiki biri kujya mbere, ni ibiki biri kuba? Maginga ya nyuma y'uko n'ubundi bisa nkaho aba Wazarendo baje gusa nkaho bemera ko abacanshuro n'ubundi bari bazanye ububiko bw'amadrone hano Ibaraka. Yego. Hari habayeho ikibazo cy'uko hatarimo kumvikana ko mu Wazarendo na FARDC ariho higeze kubaho imirwano ikomeye cyane yahuje aba Wazarendo n'aba FARDC kutumvikana uburyo abacanshuro bazana drone. Naga ko hari drone z'ubwiyahuzi bita kamikazi. Abatazi ubu bwoko bwa drone impamvu bayita ko ari y'ubwiyahuzi nuko drone iyi ngiyi ya kamikazi yo iri nk'amakompora ibisasu urumva yo ntabwo igaruka, iragenda igaturika igaturikana n'ibyo bisasu. Urumva ko ihitana abasirikare batari bakeya cyangwa ihitana n'ibyo mu baturage igahitana abaturage batari bake. Niyo mpamvu
ari drone bayise y'ubwiyahuzi, akaba ari byo byagiye binengwa na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu, aho bivugwa ko badakwiye gukoresha izi drone z'ubwiyahuzi cyane cyane mu mirwano baba basakiranishije, kandi akenshi na kenshi ino mirwano ikaba ikunze kubera mu giturage cyangwa ahantu hagiye hatuye abaturage cyangwa hari abasivile benshi, bikaba bisa naho ubona ko tugiye kwitega imirwano ikomeye cyane, ndetse iri bupfemo n'abaturage batari bakeya, bitewe n'uko nyuma yaho n'ubundi utamenya icyakozwe kugira ngo abazarendo bemerere abacancuro kuzana izi drone zavuye n'ubundi mu mujyi wa Kahini. Magingo zagimaze kugera imbaraga kugira ngo zihagurukire hano imbaraga zerekeza hano n'ubundi za Makobola. Hakomeje kuba urugamba rukomeye cyane rw'isibaniro, aho magingo aya M23 nayo yatangiye kwisara ndetse kugerageza gukoresha ibitero by'amadrone. Ubona yuko M23 nayo yavuye mu mikino, ikaba yatangiye ingamba nshya zo kuba nayo yatangira gukoresha amadrone, bitewe n'uko nabo bagiye bayafata bitewe n'ububiko bagiye bafata butandukanye ku ntwaro zikomeye, ndetse ubona ko bakomeje kugenda biyesitara kugira ngo bahangane n'iri huriro ry'abasirikare benshi. Magingo yasohoka n'ihuriro rya FARDC, ahubwo twavuga ko ari ihuriro ry'ibihugu byinshi, ndetse ubona yuko imirwano igiye guhindura indi sura iri bube n'iri kurusha iyo twari twiteze, kubera uburakari bukomeye bukomeje kugenda bugara ku basirikare bakomeje kugenda batsindwa mu bice bigiye bitandukanye. Safari, izo drone z'ama-3 ziri kwibasira ibihe bice? Nakubwira ko n'ubundi izi drone ziri mu biyaga bya Tanganyika, ni amakuru navumbuye yuko nazo ziri kugaba ibitero, nazo ziri kurasa, kuko bari gukoresha zino drone bita CH4. Zo urabizi ko zizo zirasa ariko zikagaruka, nizo bari kwifashisha mu gutwika cyangwa mu kumenasa amato n'ubundi ya gisirikare ari muri bino bice bya Tanganyika. Yego, niyo mpamvu mvuga nti urugamba ruhinduye isura, urugamba rugiye kuba rubi cyane. Nyuma y'uko M23 yavuze umuvuno, magingo aya nshobora kubivuga ukagira ngo wenda hari icyo ngambiriye, ariko magingo aya impamvu ziri kugaragaraho. Nakubwira ko nyuma y'aho M23 ikomeje kugenda zigarura ibice bitandukanye, cyane cyane hano muri Plateau, nakubwira yuko aka gace ka Remera nako ari agace keza mu bijyanye n'imirwane, kari mu maboko ya M23. Navuga ko muri teritwari n'ubundi ya Mwenga yamaze gufata ibice bigiye bitandukanye. Magingo aya nakubwira yuko puweze ziri mu biganza bya M23 ibirukanye aba FDN ndetse n'abasirikare ba FARDC n'abo bazarendo bose muri ibi bice. Magingo ya gahunda ngihari ngo niyo kumanuka abigogogo, noneho bahita binjirira ibaraka, noneho umuriro ukaka. Iyo niyo strategy M23 gukoresha. Urumva ko intambara igiye kuba mbi ku rwego rwo hejuru. Yego, Safari igiye kuba mbi. Kugeza ubu kubirebana na contre-offensive mu gicuku cya kare baduye amakuru batubwira ko FARDC iri kugerageza kwisubiza Poezero n'ibice bihegereye nyuma y'uko babizambuwe. Aho bihagaze gute ku bijyanye na contre-offensive kugeza ubu, bwana Safari? Magingo ya icyo nagutangariza n'ubundi ni imirwano, bari mu mashamba yo kuri Poezero, ariko ni kure cyane, ni kure. Urumva bashobora guhita bakomeza kugenda bari kurwana, ariko nta kurwana ngo ari, kuko kuba batakaje uno musozi nicyo kintu gikomeje gutuma abasirikare bakomeza gupfa. Uno musozi ufite agaciro mu bigendanye n'imirwanire, we bita Baruta. Uno musozi ubundi iyi niyo point strategique ku rwego rwo hejuru. Magingo rero ino chaîne do Mitumba, nakubwira yuko Minembwe yose ndetse igiye gutekana, kereka ntihaza kubaho contre defensive n'ubundi M23 cyangwa nakwirwanyeho bakaza kubakura kuri iyi point strategique. Nakubwira yuko bidasubirwaho, Poezero Rwisabuku
uno musozi wa Baruta nakubwira ko ariyo pfundo ry'imirwanire muri izi bice maginga. Icyo nakubwira cyo ibitero biri kuba n'ubundi ni ibitero nakora ko bitagira ikintu biri buhungabanyeho M23 kuko nakubwira ko yamaze gufata intwaro nyinshi zari ziri muri izi bice n'ubundi bari barimo bakoresha nkubwira yuko mu birindiro byabo bari barubatse hari harimo intwaro karundura. ubu M23 irahiraganje iri kubyina intsinzi muri ino misozi magingaya. mu buryo bwo kubifata aba ari amakuru wabimenyeho bwana Safari cyane rwose. byakozwe gute byagenze gute? urumva nakoze yuko nyuma yuko n'ubundi twirwanemo ise n'ibirindiro bikomeye bya Mikarati. yego. aba FDNB baje gushinga n'ubundi ibirindiro bacukura indake muri hano kuri Puezero, ariko bafite n'uburyo nyine bw'aho bakura imisada muri ibi bice bya Barutsa kuko ari ibice byiza by'imirwanire. yego. urumva rero muri izo ndake ndetse n'ahantu hari kampu hakambitse igisirikare cy'amabatayo agiye atandukanye. urumva minisiyo ntabwo zari buhabure. yego. wenda reka gatoya uburyo ino mirwano yaje kuba rero kubera ko Rwicankuku yarebye mu biganza bya AFC ndetse na MLDP twirwaneho. yego. kubera yuko n'ubundi gahunda yari hari impamvu bari bashyize imbaraga cyane hano kuri Puezero ndetse no kuri kano gasozi ka Baruta. byari uburyo bwo kugira ngo babe bakomeza kugenda bigarura bino bice ndetse bashaka no gukuramo minerwe yose. ariko iri gerageza ryabaye ni ibitero n'ubundi bateye kuri M23 na twirwaneho hano Rwicankuku bashaka kuyambura Rwicankuku. yego. M23 na twirwaneho barabaza urugamba bararasana ku buryo bukomeye cyane, aho nakubwiye ko banabahanuye na drone bari bohereje. yego. bituma n'ubundi bakurikirana bafata uno musozi wa Baruta. mu kuwufata noneho mu ifatwa ryawo bamwe baturuka n'ubundi hano Rwicankuku kuko Puezero biteganye na Rwicankuku birarebana, navuga ko birebana. yego. abandi noneho basa nk'abaturuka inyuma kuko Puezero iri imbere ho ya Baruta. noneho bamwe kubera ko bari barwanye bagenda bafata uno musozi wa Baruta. noneho ino Puezero yari ikambitse abasirikare benshi ndetse harahacukuwe n'indake nyinshi na minisiyo nyinshi. bamwe baturuka Baruta abandi baturuka kuri Rwicankuku baraza nibo bakubise igisirikare cya Puezero. bamwe banyanyagirira n'ubundi mu mashyamba ya Puezero hirya kure cyane. imirwano ikomeje kugenda iba mibi cyane cyane muri izi bice n'ubundi bya Mboko, aho ubona ko byakamejeje nyuma y'uko n'ubundi harashiwe amaso yaraturutse i Karemi. abenshi bakaba bafise n'inde wayarasheho ese nabo Wazalendo, ariko urabona yuko abantu barashe kuri ano mato atari abasirikare basanzwe ari indwanyi karundura azizi by'imirwaniro. mbere ukaba ubona ko zikanga ari rwose ku gisirikare cya FDN ndetse n'abaFARDC. maginga nakubwira yuko na n'ubu imirwano nyuma y'aho M23 ifashe ibice by'ingenzi mu Minembwe, imirwano iracyakomeye kuri Puezero, aho n'ubundi ihuriro rya FARDC rikomeje kugaba ibitero muri ibi bice bya M23 yafashe. aho uno musozi wa Baruta hari ibirindiro bikomeye cyane. abenshi bari baravugiye kuri Puezero kuko Puezero kari akamenyetso ndetse naho ingabo z'u Burundi ndetse n'abaFARDC bari barajijishirije ngo bagaragaze ko aribo minisiyo cyangwa indake bari baracukuye indake nkeya muri ibi bice bakagira ngo niho bari. ariko
aka gace kabarutsa abahakuye ububiko bw'intwaro nyinshi cyane aba AFC ndetse na twirwanyeho MSDP, aho bahakuye intwaro nyinshi ku rwego rwo hejuru, bitewe yuko byari ibirindiro bikomeye cyane byendaga kuyingayinga ibyari mu mikarati. Magingo rero urabona ko FDNB na FARDC bakomeje gukora iyo bwabuga kugira ngo barebe buryo ki bakwigarura tuno duce dufite tubuze mu mirwanire yaha mu Minembwe. Yego, gusa turagera imwenga naho ni ibicika nyuma y'uko muri grupoma ya Rwindi bahakubitiye ihuriro rya FARDC n'ingabo z'abarundi, abawazerendo bamwe bagera mu 150 bagafata utwangushe bakingwa kuri ma 23. Urabona yuko n'ubundi imirwano ikomeje kuba kugira ngo babe bakwigaruza ino grupoma cyane cyane mu gace ka Bulambi ndetse na Gafunda, byamaze kujya mu biganza bya ma 23. Urumva rero ko n'ubundi nubwo mama zishaka gutanga gahenge, ariko iri kugabanya urutero karundura, ubona ko ihuriro rya FARDC nta gahunda ifite, imirwano ikomeje irimbanije kandi maginga ya icyo nakubwira cyo birakaze ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe intambara ikomeye cyane iri muri petroli ya Fizi hepfo, ngo twabyita mu majyepfo ya Fizi, n'ubundi izamboko. Ubona yuko nyuma y'uko muri aka gace ka Rusenda ubonye ko ma 23 isa nkaho ifite ibirindiro bikomeye mu gace ka Mbashimbambwe, ku bahazi bakunze kwita mu Bazimwe. Urabona ko imirwano ikomeje kuba mibi cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko ingabo z'abatibigeze ndetse n'abayefuperi bari ku burakari bukomeye. Ku mubare w'abasirikare twamenye bapfiriye mu mwaka 2 bari bazanye muri ibi bice n'ubundi kuza gutanga umusada. Ntabwo magenga yari yatangaje abasirikare bapfiriye muri ano mwaka 2 yarashweho bikomeye, yaravuye Kareni akaza gute nyine muri kuri no fase ya Ubwari, ndetse akomeza za Mbaraka na Zareba muri za Rubumba agana za Rugenda kugira ngo barebe buryo ki bakuraho tuno dusozi tw'imbogamizi kugira ngo bajye babasha kuba bazamuka mu Minembwe bitabagoye. Nuko bimeze, imirwano irarimbanije muri ibi bice bigiye bitandukanye. kugeza ubu ku bijyanye no guhindura cyangwa se kugira ngo FARDC ibashe kuba yakongera kwisubiza ibice yambuwe, haba hari ikiri gukorwa kugeza ubu? Magingo urabona ko bubatse uburyo bushya, ndetse ubona ko akaki ziratandukanye, nta widro bari bakora. Ubona ko n'ubundi hari uburyo bwo kuba abakwigarura bino bice cyane cyane hano mu Minembwe ndetse na hariya imwenga, ndetse magingo n'aha mu bice bya Mboko nta widro yigeze ibaho. Urabona yuko n'ubundi bagihanganye ku rwego rwo hejuru. Yego, Safari, nibiri kuba mu gihe n'ubundi hari andi makuru akomeye ari kuvugwa muri leta dosiyeje muri Ituri, aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongereye iminsi 15 mu gihe cya leta kibe bidasanzwe dosiyeje mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Iri ni itegeko ryemejwe kandi ryashyizweho umukono n'umukuru w'igihugu, yarishyizeho umukono ku munsi w'ejo kuwa 4 ku igenekerezo rya 15 Nzeru 2026, nk'uko rero bizatangajwe n'umuvugizi wungirije w'umukuru w'igihugu abinyujije kuri radio na televiziyo y'igihugu RTNC. Leta ibihe bidasanzwe yabishyizeho hagamijwe guhagarara n'umutekano muke wari umaze igihe kinini wibasiriza intara, by'umwihariko ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro w'ubugizi bwa nabi bukorerwa abasivili, ihungabana ry'umutekano n'iterambere rusange. Kuva yashyirwaho, iyi leta yahaye inzego za gisirikare n'iz'umutekano ububasha bwagutse mu micungire y'utwo turere hagamijwe kugarura umutekano, aho rero intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri zayoborwaga n'abasirikare. Nubwo rero hari abahagaragara impungenge kuri izi ngaruka z'igihe kirekire, abaturage bagiye banenga ko etat de siege nta kintu yigeze itanga nk'igisubizo ku bibazo byari bihari iby'umutekano muke. Ngayo nguko rero Safari, wakomeza n'ubundi utubwira n'andi makuru. Andi makuru n'ubundi ni abasirikare bakomeje kuzamurwa baca bibogobogo kugira ngo bajye gutanga umusada muri ibi bice byo mu Minembwe kugira ngo barebe buryo ki bakuraho
iyi AFC na twirwaneho bafashe ibirindiro bisa nkaho byari icyo bivuze muri ino misozi ya Minembwe. yego Ni mu gihe n'ubwo byose biri kuba drone zikomeje kugenda zicaracara zicunga umutekano aho nyuma yo kwimura misiyo ziva Bujumbura bivugwa ko bazanye ikoranabuhanga ryo kubasha kureba gahunda zose uko zifashe ndetse no gukontorora ikirere cyo muri ibi bice bigiye bitandukanye. yego magingo ya ku ikubitiro urabona yuko bari kugerageza ubona ko Tanganyika amato agiparitse, ubona yuko hari uburyo bwo kuba bari kwitegura urugamba rukomeye ku buryo bwo hejuru. yego ni mu gihe byose biri gukorwa n'ubundi nakubwiye tu access turi n'imirwano kandi dukomeye, aho nakubwira yuko magingo ya ubona yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC ryo nta gahunda rifite yo kuba ryareka imirwano kugeza ubu. urabona yuko bari ku burakari bukomeye nyuma yaho barasha no mato mu gace ka Mboko, nyuma yaho n'ubundi barashe drone imwe muri hano muri za Barutsa. urabona yuko makumyabiri isa nk'iyakoze mu jisho aba FDN ndetse n'ihuriro rya FARDC, ubona ko bari gutegura ama operasiyo Karunduru, aho magingo ya mu bibogobogo bari kwiga bikomeye cyane, ndetse ikaremi bakomeje gukomeza imyiteguro, aho imyiteguro irimbanije no kuba bari kugenda bakora ama operasiyo yo kugenda bakuramo bamwe bakavuga ko ari abamama 23 bageze muri uno mujyi wa Karemi. ubona ko abarego ibihe bidasanzwe koko muri ibi bice biri kugaragaramo imirwano bitewe n'ubwikango rukomeye, ndetse hari Baraka abasirikare bamaze kwagwira ari benshi, ubona yuko bahagaze bwuma nyuma yuko babonye imirwano ati neza no muri ibi bice by'umujyi wa Baraka, aho n'ubundi byaje kugaragara yuko bafite ubwoba ko makumyabiri cyageze kandi mu ibanga rikomeye makumyabiri dushobora kubiri no muri no mujyi, kubera yuko ubona ko umujyi wose nkaho watuje, ndetse ubona ko n'ihuriro rya FARDC riri mu bwoba bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. nyuma y'uko babimenye bahise bakora iki bwana Safari? magingo ya n'ubundi ntacyo gukora bafite, kuko bafite gahunda nyinshi, bafite imirwano myinshi, bafite aho bagomba kujya kurwana, kuko muri ibi bice n'ubundi byegereye umujyi wa Baraka habereye imirwano n'ubundi hapfuye abasirikare batari bakeya. ubona yuko n'ubundi bakiri mu kuba batekereza icyakorwa muri uno mujyi wa Baraka, kuko icyo nakubwira cyo abaturage abenshi bamaze guhungira n'ubundi muri teritwari n'ubundi ya Fizi, ubwo ni mu bice byawo werekeza za Rulimba, niho n'ubundi bari gusa nkaho bari kujya. ubona ko umutekano hano i Baraka ari muke kabisa ku rwego rwo hejuru. Safari tugenda tugana ku musozo. mama 23 yemeye kuva muri Uvira, ariko ivuga ko igomba gusiga uyu mujyi usigiye umuryango mpuzamahanga. turaza kwitega icyo ukurikije ibiri kwa kugeza ubu ngubu? nakubwira yuko intambara ahubwo ari bwite gukara, kuko nimba ari umuryango mpuzamahanga bashaka kuha no muryango mpuzamahanga akenshi na kenshi yego ukunze kuba uri kuri kote ya FARDC, yego ntabwo biri buze koroha, ahubwo intambara iraza gukara, kuko nibamara kuba no muryango mpuzamahanga abasirikare n'ubundi bari kuri croation ya FARDC baretse winjira muri uno mujyi, n'ubundi hahita haboneka imirwano ikomeye, kuko sinzi ko makumyabiri yapfa gusiga uno mujyi wa Uvira. ntabwo biri buze gukunda, ahubwo tugiye kwitega intambara ikomeye bitewe n'uko uyu muryango mpuzamahanga utari buze gukunda ko n'ubundi aribo bawukontorora, biri buze kuza kugorana, ndetse biri buze gutuma makumyabiri zizana uburakari muri uno mujyi bitewe n'uburyo uno muryango mpuzamahanga utapfa kuwukontorora nk'uko bikwiye, nk'uko makumyabiri na gatatu ibiwusaba. abaturage bo bakiriye bino byo kuva muri uyu mujyi wa Uvira gute bwana Safari? magingo ya uyu munsi si n'undi munsi
abaturage bo ntabwo babyifuza, ntibabishaka, bakomeje kwigaragambya mu mihanda, bakomeje nyine guteza akaduruvayo bati dushaka 23 dusiga. Urumva ko n'ubundi bitari buze koroha habe na gatoya. Kugeza ubu FRDC yagazite mu gihe bivugwa ko hari abasirikare ba M23 bari basigaye mu mujyi bamaze kuvamo. Ibyo ntabwo nabyivanga n'ibya politike, simba bizi. Icyo mba ndeba njyewe ni uburyo mba ndeba ku mpande zombi imyiteguro ibirimbanije, uburyo kuri buri kote iba yiteguye. Icyo nakubwira cyo uburyo ndi kureba imyiteguro, iyo myiteguro ntago ari kuba wenda bavuga ngo imirwano irahagarara se cyangwa biri buze koroha amaginga ya. Icyo nakubwira cyo mwitegure intambara ikomeye iri buze kuruta ahubwo niyari isanzwe ihari, kuko mu maginga n'ubundi mu bice birimo bitandukanye imirwano iracyarimo, ahubwo turi bwitegura intambara nyuma yuko n'ubundi Antoine Felix Tshisekedi ategura ko n'ubundi agiye gutera gahunda abaturage ubwoba, bakava muri uno mujyi. Nyuma yo kuva mu mujyi akawurimbura, ni gahunda yari yateguwe n'ubundi maginga ya rero nta kuntu wambwira ibyo byateguriwe he? Ibyo muvuga bimenyetso bihari ni ibihe bwana Safari? Byateguriwe n'ubundi i Bujumbura, aho n'ubundi hari amakompora bari batangiye kurasa, byari uburyo bwo kugira ngo abaturage bahunge umujyi. Yego, hanyuma yo guhunga umujyi babonereho n'ubundi baze bamena sema 23 ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ibikorwa remezo byose babishyire hasi. Niyo gahunda yari ihari. yego. Ubwo rero urumva ko ntango ihuriro rya FARDC rishobora kuza kwemera kuza gutuza cyangwa ngo bireke kujya kubyinira intsinzi mu mujyi wa Uvira, kandi ntabwo bajya kubyinira intsinzi mu mujyi wa Uvira ngo 23 bemerere, kuko 23 iracyafite ibirindiro muri zo misozi n'ubundi ikikije mu mujyi wa Uvira. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.